everybody. Let us... Pejuang Angkatan Bersenjata Ukraina atau tentara Ukraina nampaknya memandang enteng senjata dari bantuan Barat. Dalam rekaman video yang diunggah di akun Telegram Minggu 31 Juli 2022, seorang prajurit Ukraina yang menyetir kendaraan tersebut sedang tertawa. Ia menertawakan senjata Barat jenis Panzerhaubitze Jerman 2000-an. Menurutnya, senjata tersebut tidak dapat menahan pertempuran sengit dan mulai hancur. Ia seakan tidak percaya dengan kemampuan senjata Barat yang sudah turut serta diturunkan untuk menunjang pertempuran melawan pasukan Rusia. Німці нам поставляють Panzerгаубиці 2000. Знаєте що? Вони почали сипатися. Я почав шукати, а чого вони сипляться? А виявляється, по німецьким стандартам інтенсивним приміненням тих приблуд є запуск 100 пострілів у день приблизно. Наші хлопці цю задачу перевиконують, а панцергаубиці трохи не справляються. Німецькі. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.